Richard muto wange era kiba kizibu nnyo okubeera bwendi nga tebaliiwo tutambulira wamu naye nga buli omwalina bizinesi ezakola naye ate mu kkanisa bakadde ba kkanisa sitambudde nzekka ntambule ne Susan Makula ntambule ne babrother wange babiri omwatudde wali aseno ali wano jangu bakulabeko okubeera batulaba nnyo nga tuli ffenna tebamanyi ffe baani Susan Makula mukyala wange Simon muto wange Richard muto wange era kiba kizibu nnyo okubeera bwendi nga tebaliiwo tutambulira wamu naye nga buli omwalina bizinesi ezakola naye ate mu kkanisa bakadde ba kkanisa mu house of prayer njagala kwebaza musumba wire tugwire webale okunjagala. So yes, all right, omule wito wankole media. Yes, webale kuteekawo data yawe kureba ngu noteekawo data yawe kucekinga kole media kandi kureba kubasa kureba bakusyawo bitukande lizoba ekere cyasheshe lizoba izane biro bishatu byo kwezi ko kubanza umwaka 2029 ntubakira umwaka musya abantu mwe bitukado mwaka twagutandikaje twimukira omahurire mabi munonga aga omusumba Pastor Bugingo wa House of Prayer Ministries hariyo mu makere koni. So Pastor nikigamba kuba atirwa masasi kandi abiwabire nataho weye. Yes, bamutira masasi abira driver weye konka hariho twiza clearinga air habinte mwe emukureba social media ninga shabya kwa bitashikere kushinga dutoka kona media ntomanza twagachencho ntomanza twareba ngu kitwaza kuhereza filtered. So biro byona buri nk'abase kwa naragayo ngu Pastor Bugingo ngo driver nawe navuga ngo uri amanya bar bodyguard. So twiza kuhereza bwino wenyene all trusted ahansongejo kandi kujango yongere no kusubscribinga. Yes, utfollowing omanye storage aho yatandikira na hera hendere. So emotoka ya Pastor Bugingo bagitira masasi 15 gabegara masasi 15 kandi njigama ngo 13 nugo gadirwe omubiri gwa Uncle Richard ogobira driver weye konka abinji mbere mutekateka ngo Pastor Bugingo wo babino bavuga kwiyaho it's instead the other way around. Obire navuga no Pastor Bugingo then driver we abiraria ko driver's seat. So orianya kutera abenatera kumangu Pastor Bugingo abenatera kumangu Pastor Bugingo no bavugire but which wasn't the case. Then kuba kanje kutera masasi Pastor Bugingo bwabira vugire nka driver umukugu yinama hansi ya steering. Yes, yabasa kubana aho nasyo bituwe umwami ko manyanka Uncle Richard ubwo bamuri yaro bajuninga singa driver weye gota basise kubana smatuka. Then amasasa abirgonka nugo gatirwe Pastor Bugingo rimwe mukwaso umukono indi ya mukwato mu mugongo. Then eti nabajangu kuba mazire kumutera amasasago Pastor Bugingo ubugata mukwasire kwa mazeno show oriyo nabatera gamazire kwamu yabasa kuba navuge motoka kwenda kumugoberera ninga kwenda kumwirukaho bite no shaka ya realizinga ngu abanza attending abura mugori yo bwenu ngo kunashikiriya ringa bwenu abendo bamanya ngu amasasa bamangu abantu bajangu driver nwabego navuga that's not the case. It was Pastor Bugingo kubawonka buri zone atura nagira ki atura nayivuga yari gombo ko muri Kampala yanazowe. So ninjaraho omutema kabazire kubi bitu ntongera kujumirira abikorwa nkebi byo butuju still nabwo ncocu umucuro nico cumwe. Yes, amakaga mugumya gabase kubana gatahirwa nabwo still ahashanka mwenda but we tine kibiro cyamani police rafishire kumwatendinga tu but ntwengera kubagambira abantu mwe wana utamburo myanya nkeje byanyanya yecuro obe ogumeno baso careful abo kuba insa heshire no shaba tutabacenda businge. So wana utamburo umuhanda nyicuro menga swangu maybe ninga so inobukumbwo nabwo ninga byona byaremere basa kubana utambura wenga. So namahurire mabi aga Pastor Bugingo kandi twenjana no kugambira ngo we are still updating you. So
wano ndakureba the next episode ninga si okwenjera kumanya ebirari yebi no basa ko no subscribinga tutambure hamwe Eje Ninkole Media and we are soon branding na basa ko Ninkole and beyond umuntu wenza ko chinza ko banchikwatari Nkole like as a region then tuza kuba turuna beyond so ntuza kumanya abantu coveringa worldwide so bitukanda handi nikigamba kuba Pastor Bujingo yes asamatsire nebundu yaza hari bamutwire hari murago hospital mu Kampala yes yabasa kuba naho nakwiyaho ntusasa na driver ntusasa nabantu bona neneka yeyona of course mumbera ngeji it's ekine kiri ekitankiye gutankiye kuba nkomuze mutankiye kuba nkomuze insecurity so yohano utambura munywano wanje abantu ate mbundu ndibatambura nazo imbundu ate zikaba private tokamanya ko bakuzitunga so wano utambura making sure ngu watambura rumbwiro burubwe making sure ngu you are secure of course tukamanyere tino wabase kubona rwe kajangu investigations zese no buzere ziriyo tino wabase kubana amanya bitandikire bita kandi kikirugirira hari of course umute mutakaza kugamba ninga shibyizere bita ninga bitandikire bita so twenjana no kubeyanangiriza abantu mwe wowe no butikanya no muntu ninga wowe no butikirizangana no muntu basa kubana ushitamana wo mbase kubana numugite songa zanyu mbase ko ninjere ne yimuraki twazemu kunka kate no kushanga hafera amabanda abantu nimanya nguti yebere target yawe kubo stokanja ngo target yo muntu abayize kwitabera target yeberi yo kwita the driver target yeberi yandizo muntu so at the end of it all hafera amabanda abatino rubanza and abantu utaka kwasirisa so utaka kwase muntu zakutera umuntu ninga shiyo gurukuru umuntu ninga shiyo rukayaringa umuntu ngayito ndizo those people nabona abantu nkiwe bine families zo kurebera bina abana niyo nkuko ina abana so basa kuba no juruvu nanzi baninga sino banza wateka umanye icyo kinaza gukora consequences zacu nkiha bantu mwe tubayangiriza deke binte bikome tubase kutambura rumurembe kandi umwaka staka gutandika tukagutandikira on such third notes deka tubase kufuna some positive things eminde byakutakusa kwantukora nyali ya mukama libazibwa mu Uganda ndimulamu mwe bali kumusabira ndimulamu ddala era basaba mwongezi sala omukadde w'ekkanisa Richard Muhumuza ye mukama yamuyitiddewo naye nzi nadduse mu ddwaliro ya gavumenti ya Mulago ne bampa treatment bulungi ne kakati bakedde kunzindikira abadokita ne banyongera treatment embeera teri mukyeraliikiriza n'ekimu Katonda ampadde buwi another chance mukama abampera omukisa ate ayongera obbakuuma tewabawo kutya tewabawo kweraliikirira kino tujja kiyitamu olw'ekisa kya Katonda zaatuyisa ne mu birala mukama ab'omukisa tewabawo akugamba nti nafudde ndi mulamu oyinza nti kavidiyo kakadde kapya kubanga amasasi gaakubiddwa jjo njogedde leero ndi mulamu nzaaloozi yasibujingo mukama ab'omukisa